asifiwe. Bwana asifiwe. Tena haleluya. Tuzamure ibiganza byacu dushime Imana. Abangere zamure ndabona umusana wawe. Babireke. Komera Imana amashyi menshi cyane. Twinjiye kwa neno dusome ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza Injili ya Matayo ibice 5 umurongo wa 13. Turasoma aya gusa. Injili ya Matayo sura 5 na aya ya 13. Matayo ibice 5 umurongo wa 13 turasoma gusa. Haravuga ngo muri umunyu w'isi. Amen. Naho yes. Yego, muri umunyu w'isi. Subiremo kuko n'ubundi wari ubikoresheje imbaraga nyinshi. Haravuga ngo muri umunyu w'isi. Amen. 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 Mana bumugisha. Wakira ijambo ry'Imana. Amen. Tugiye kuganira mu mwanya mutoya. Turashimira ubuyobozi bw'itorero rya Grace, Bushumba n'abandi bakorana mu nzego zose. Duciye bugufi imbere yanyu, imbere y'Imana ishobora byose. Imitima yacu iranezerewe mwaradutekerejeho mukemera ko tuza hano kugira ngo dusangire ibyo Mwana. Amen. Bandi bahumugisha pastori muzukuri bandi bagire neza. Amen. Ibi tubiha agaciro ntabwo tubifata nk'ibintu bisanzwe. Turashimira nanone abayobozi bagize umurimo wo gusenga, nubwo abakristo bose basenga ariko hari abarangaje imbere y'abandi. Muvandimwe evangeliste kandi Imana ibumugisha. Amen. Amen. Jewe no wacu namumenye vuba, sinari nzi yuko ari n'umunyabyinshi. Nabimenye vuba cyane. Nono sanze yarabaye gusohoka bishimira Imana. Amen. Twaganira twagana n'icyo kubera ndeho nakasikeshi. Sasa nasanze gripe n'ubuganga biza bikurikiraho mu gihugu. Iyo yakoze cyane yarusha. Amen. 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 Tuba mu bihe tutagira konje yo kuruhuka kubera uyu murimo w'Imana. Imana ishimwe iwacu ni benshi bakijijwe ariko ni bakeya basohoka. Amen. Imana ishimwe rero naramubonye ndanezerwa maze kubimenya. Kandi ni nawe wagize uruhare runini wo kugira ngo tube hano. Imana kugirire neza kandi duhaye icyo gukora agaciro mu maso y'Imana n'imbere y'abizera. Haleluya. N'abandi mwese twavuga mu mazina mwese ngo tubarangize ariko kandi turabishimiye mwese uko mugabo babashe guterana ubw'uyu munsi. Imana ibagirire neza. Bavandimwe twagendanye pilote yari umushitsi nibwo yari agishika ava mu ngendo z'ivugabutumwa ariko tubagirije iki gitekerezo baracumva na Imani. Imani ni umuhanuzi ukomeye. Biriya yavuze se n'indabigwi yo mubifate serious. Mubifate serious. Je mu bagabo bashobora kuba 10, 20 cyangwa 50
bahanuriye ubuzima bwaje kongera kubaho gahagarara imbere yayo kabigisha uriya afite uruhare. Amen. Hallelujah. Bantu b'Imana duciye bugufi Moses intumwa abavandimwe mwese mwaje gutaramira Imana ndabanezerewe kandi mwagize neza mpaye agaciro umwanya wanyu na presence yanyu hano imbere y'Imana dusangire ijambo ry'Imana. David Imana ibagirire neza. Uyu muvandimwe mugezi wowe yatashe okay ariko Imana ibagirire neza nawe. Bana abavandimwe bacu mu buryo bw'umubiri ariko kandi ni abavandimwe bacu mu buryo bwo mu mwuka. Dusangiye gucungurwa, dusangiye kubabarirwa, dusangiye imbabazi, dusangiye ubuntu bw'Imana. Imana yamugiriye neza, twamusengeye twendaga musengera ntamuzi, naza mwivuga butumwa isakanjani wabo waje kumusengera agasanga yatoromye, yagiye mu businzi mu kunywa inzoga. Umunsi umwe gira amahirwe za kumufatisha sanga ari mwabo mu ntebe yahwereye n'inzoga niba yaramaze kanga yazinywa. Ndatangira kumusengera mubwiriza ubutumwa bwo gukizwa ariko ari umusinzi. Pana kabiri yakabo yaravuze uriya ni mubona umuntu Satani yaramunyaze tumukamuha umwanya wo kumuhunga muzamuha umwanya wo kumwegera. Amen. Ndamwegera ntangira kumubwiriza twicaye mwabo akazabwira ibintu nyine bene cyabindi by'abasinzi. Nyina akambwira ngo umwana wa data ngo rekera aho ngaho twarahebye ngo byararana. Wiyaba nanone Imana yari imusaruye wakaza ari kugomba kudutera agahinda. Ikwe uriya umwana utera ababyeyi agahinda ni ikibazo gikomeye cyane. Isa arambwira muzehe nigeze kumuzana hano gutara. Isa arambwira ngo se kwa rutoki rw'Imana rwakoze kuri David yari umwana w'iwabo wari urwaye bazana kumusengera noneho yahwere akaba ari mu cyumba. Ndababwira ngo sinijira mu cyumba cyo gina ariko nigisha ijambo rivuga ngo imbaraga z'urutoki rw'Imana. Ndagise ndababwira aho nari nicaye ndababwira ngo sinegerura mu Rwanda ndamutunga urutoki. Izo mbaraga tuhaye tuvuga z'Imana tudashidikanya zisatura urusika zinjira indani zimukoreho zimushutse abe buzima burundu. Amen. Amen. Isarambira nari bivuze ku makuru makeya biraonisha bijambo. Isarambira ngo izo mbaraga ntiwozitunga kuri uyu wacu nanone zikagira uko zigira ngo niwe ni nkaha yifuza ngo yagenda nanone abave mu maso. No ndakubwira ngo uyu wacu usanga ari yakutisha bazanye ko ariko tuyisange ati yizana bari muhawe ariko ndabanza ndayisengera ndavuga ngo Mana uyu muvandimwe Satani yaramunyaze muri iki kinywaji agiye kunywa nubwo ari koka ariko gihinduka amaraso yawe kandi rwa rutoki rwawe rw'imbaraga ruzarutunga imisozi warero cya umusozi kujya nkagongwa ngwingika bisada guhika kaza bicunga umwotsi gatumuka mu mwotsi kubera gutinya imbaraga z'Imana. Winjire muri koka namira amire imbaraga zawe zizamuhindure igihe kimwe tuzasirimbane nawe. Ndabivuga mbwira se uyu mwana agiye gukizwa kandi amara gukizwa ndifuza ko tuba tushaka sarambira ngo ngaho turebe iz'Imana iziko. Amen. Uvandimwe Imana imuhumurisha. Amen. Atabayeho gucikwa aho ngiye bivuga ubutumwa turimo kushaka kandi namurebe umvanuzi ureze no kuwa gatandatu naramurebye yambaye naramurabuzwe gutya yubuse kuri moto iwe ntatari yamu nama numva nk'imbaraga zo gusiba hagaranye n'abantu bose sibe abantu babone ko hari ikintu kibaye kandi gusa nari nezerewe ko ndikunda nciye imbere y'ubuse kuri moto yambaye costume ale suku yarasa uchafu. Ubutaha tugarukana nawe hano niwo uzumvuga butumwa rene batumye soba nicaye iruhande rwawe
uvuga ubuhamya utahe gahandi Imana twebwe tuza tugira ubuhamya abandi nibwo bubatunze twebwe tuza duhisha ubuzima twabayeho siza bibabwira ngo umuntu agaza nk'umuntu ubuhamya ni parti imwe yo kuvuga ubutumwa abantu bagakizwa abantu bagakomera bishoboka ko ubuhaye uca mu bibazo ariko wumva ibibazo umuvandimwe yaciyemo akabirokoka akabivamo ari muzima ugakomera. Bwana sifiwe. Tuvuye gusoma ijambo ry'Imana ndaganiraho amagambo make kugira ngo abakozi b'Imana bongere bagaruke dusangire igitabo kuko ni umwanya w'igitabo. Bibiliya tuvuye gusoma kuri iki gice cya 5 umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu yerekana abantu b'amahirwe. Amen. 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 Yesu yerekana abantu b'abanyamahirwe, abantu bahirwe, abantu bafite umugisha, abantu bakwiriye kumererwa neza, abantu bakwiriye kunezerwa, abantu bakwiriye kwishima, abantu b'abanyembaraga, abantu bakenewe. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Utakara muri introduction arabasigaye n'ibindi tabyo. Abavugaho amagambo akomeye. Uhereye ku gice iki dusomye umurongo wa mbere ugakomeza ukageza kuri uyu murongo wa 13 dusomye niwo ushaka ko dutinda mu ijambo Imana yampaye kandi twasenze umukarabye. Amen. Yageze ku murongo wa 3 pero aravuga ngo hahirwa ngo bakene mu mitima yabo ngo kukugami bwo mu ijuru wabugamba. Atangira kugenda yerekana ashira abantu muri kategori, abumbira abantu mu matsinda, abumbira abantu mu midugudu, abumbira abantu mu migisha. Aravuga ngo abantu ba mbere bahiriwe ngo ni abantu ngo bafite inyota. Amen. Amen. Ni abantu bafite iki? Inyota. Hehe? Mu mitima yabo. Inyota ntibanguka. Inyota ituruka mu mutima iyo umuntu yabyinnye nk'uko tuhatu duhimbaza Imana ukahagira ukumva urashaka kunywa. Ibiturutse hehe? Mu mutima. Aravuga ngo abantu bafite inyota bose yo mu mutima ngo abo bantu ni abanyamahirwe. Kandi inyota Yesu yari kwavuga ntabwo yarimo yigisha ibisa n'ibi ngibi biteretse aha ngaha tuhaye tumwe kugira ngo bidufashe kongera gusubirana imbaraga mu mubiri. Yesu yarimo avuga abantu bahiriwe bafite iyo nyota mu mutima ni abantu bumva bafite ubukene bw'ijambo ry'Imana, ni abantu bumva bafite ubukene bw'ibitekerezo by'ijambo ry'Imana mu buzima bwabo. Aravuga ngo abo bantu barahiriwe ngo ni abanyamahirwe. Amen. Amen. Abantu b'abakene bumva bakenye ijambo ry'iki ry'Imana. Amen. Amen. Bazwa wicaranye mbese ukenye iki mu mutima nubwo tukiguye ariko upfa kukubaza ni iki ukenye mu mutima. Subira umubaze ni iki ukenye mu mutima. Umutima wawe harimo ubukene bumeze gute? Semenya. Avuze ijambo rikomeye se. Aravuga ngo abo ngo nibo bakwiriye ubwami bw'Imana. Abo bakenye Bibiliya mu mitima yabo, abo bakenye ibyanditswe byera mu mitima yabo, abo bakenye uramusho
badafite revival, badafite amasengesho, badafite ubuzima bwo kuramya no guhimbaza Imana mu mitima yabo. Amen. abo barabumva bahagijwe no gukena ibyo we. Aravuga ngo abo ubwami bw'Imana ngo ni ubwabo. Asifiwe. Kabiri, avuga ba kabiri, aravuga ngo hahirwa ngo abantu bashavura ngo kuko aribo bazahozwa. Itsinda rya kabiri ry'abantu b'abanyamahirwe ngo ni abantu bashavura, bagashapura kubera ko bamayi banyaziga cyangwa bishaba cyangwa abakongomani banganye cyangwa isi yahindutse uko mwabibona yabaye cyangwa ko bamurogeye umwana cyangwa niki kintu bamwimye akazi ndero baravuze ngo ikintu kiri kutangaza ngo n'abahungu ngo bari mu gukunda n'abakobwa ngo abakobwa bakanga abahungu bakaja kuri ibi umuhungu akarira umukobwa y'amazi. Bene abo ngabo muvuge ngo amen. Amen. Muvuge ngo amen. Amen. Muvuge ngo amen. Amen. Bene abo babuze renti y'inzu, babuze ifu yo kugaburira abana, babuze ibomesha bagiye kukaka aho kagagita bagashapura ngo bakaza kwa Yesu ngo Yesu ngo barashapura. Yesu aravuze ngo bose abanyamahirwe abashapura bashapura kubw'ijambo ry'Imana, bagashaka ijambo ry'Imana bakageraho batarama bagashapura, ikiniga kikazamuka mu mutima kigatangura gukubita umutima wabo, bakumva bafite ishavu y'uko babuze ibishanditswe mu buzima bwabo. Haleluya. Haleluya. Yumva yabuze amasengesho. Yumva yabuze amasengesho yakamye akaja gushavu. Kabwira Imana ngo Mana we ndagowe ndapfuye ndahwereye kabana nabuze agashupa k'amasengesho kagabanutse, amavuta yo gusenga yagabanukiwe tara agashapura kare. Arasifiwe. Amen. Haleluya. Niki gituma ushavu? Paravuze ngo bigiye kimwe ngo abayuda ngo baramukuriye ngo bamukurubana mu nzira ngo abandi bamutera amabuye abandi ngo bamujana mu nzu y'imbohe, ariko ngo aravuga ngo ishavu ryaje. Muvuge ngo amen. Amen. Byari bishingiye kuri iyo mibabaro yose, ngo byari bishingiye ku mpamvu z'ubutumwa bwiza bwa Yesu. Amen. Kuko nakiriye umwami Yesu byari ngombwa ko shavu. Ngo bituma ngo mpindukirira w'abanyamahanga. Bene wanyu bantera agahinda, ngo bituma mpindukira abanyamahanga ngo bari batuje gusangira kubera ubutumwa bwiza. Abandi bazabashabura niba babuze umwanya wo kuja gutarama akaja mu butayu agashabura akarira agavuga amarevera akarira akavuga ngo ndagowe nabuze igitaramo, nabuze umunezero. Aravuga ngo avuga abo batabashobora kubera ko bakeneye igitaramo bakumva ijambo ry'Imana. Semeni amen. Abo bantu bose Bibiliya yandika ibisubizo biravuga ngo bazagira gute? Ngo bazahozwa. Tsinda rya gatatu rya kane aravuga ngo hahirwa abagwaneza ngo kuko ari bo bazahabwa isi. Abantu bagira agatima keza. Yego. Aho turi kumwe. Muvuge ngo amen. Abantu bagira agatima keza, abantu babagwa neza, bene bawundi bazabagwa bene ubwo mukora mu jisho, abantu bazabagwa neza bakamera nka Yesu. Muvuge ngo amen. Abantu bazabagwa neza bakamera nka Yesu. Yesu ni
uwo mugabo niyo gutekereje zari umva no sinzi biza niwo mugabo ngo bagaza bazakama bakorora bamara gukorora be babakecuru n'abasaza babandi bamaze igikorwa kimaze gukomera bakama baza abayuda bakama korora bamara bakama kibici Yesu ngaro majari bakama kumasa wakamererwa neza niho bamusizi yasha bakamucira ivudika. Abagabo b'abagwaneza semeni amen. Abakirisitu b'abagwaneza abo nibo Imana iziha isi. Urashaka kwa isi baho mu buzima bwo kubuganiza sijisumbura akomeza kuri ndetse naravuga ngo hahirwa ngo abafite inzara n'inyota ngo zo gukiranuka kuko ari bo bazahazwa. Aha twari twahase ndatambutse arongera aravuga ngo hahirwa ngo ab'imitima iboneye kuko ari bo bazabona Imana. Aya ni amatsinda y'abantu bari kwagenda yigisha. Arongera aravuga ngo hahirwa ngo abakiranura ngo kuko ari bo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abanyembabazi kuko ari bo bazazigirirwa. Aza gusoza umurongo wa 10 aravuga ngo hahirwa abarenganirizwa gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Haleluya. Asifiwe. Bagere ku murongo wa 11 aravuga ngo namwe pia nyinyi. Sameni amen. Namwe ngo muzagira ngo muzahirwa. Haleluya. Ngo muzahirwa kuziye mpamvu aravuga ngo namwe ngo muzahirwa ngo ubwo icambe ngo bazabatuka komeza mutungwa muzane some wera ku murongo wa 11 musome neza. Namwe muzahirwa ubwo bazabatuka babarenganya. Namwe muraganya amahirwe igihe cyose paste hazaboneka itsinda rizahaguruka kurwanya rikabutuka. Babeshera ibibi byinshi bambora bakababeshera ibibi byinshi impamvu nyinshi ariko babahora Kristo umwana w'Imana. Muzanezerwe mwishime cyane mwicagihe ngo muzanezerwe ngo kandi ngo mwishime cyane muzanezerwe kandi muzanezerwe mukazi kuko ingororano zanyu anishi mu ijuru. Aho kuko ariko barenganije abahanuzi ba mbere. Aho ku 13 ari umunyu w'isi. Wamubwira ngo gusa kuri Virgi no niho hari ijambo ry'uyu munsi. Uri umunyu w'isi. Uri umunyu w'isi. Nuguta. Naho asifiwe. Mwanya usigaye ngiye kuvuga hejuru y'ishusho y'itore. Picha ya kanisa. Picha ya Mkristo. Amen. Mwumva ko kanturusa. Yesu bagera hangaha agaragaza ishusho y'abantu bize uko bakwiriye kumera. Agaragaza ishusho y'itorero uko rikwiriye kuba rimeze. Agaragaza ishusho y'abayumbe uko bakwiriye kumera. Agaragaza ishusho y'abaramyi uko bakwiriye kumera. Agaragaza ishusho y'abacuranzi uko bakwiriye kumera. Aravuga ngo muri umunyu w'isi. Muriki umunyu aravuga ngo muri umunyu w'isi. Nabigishwa baraje muri umunyu w'isi. Mwatorero uri umunyu w'isi. Nyinyi ni chumvi ya dunia. Semeni amen. Nimediwe Yesu. Niba urugo rwawe uteka warangiza ukabura umunyu wo kurunga. Niba mu rugo rwawe
yawe harimo ibibazo bikomeye warangiza ukabura igisubizo wariyobewe. Turimenya uwo uri we mu Byanditswe Byera. Wariyobewe muri Bibiliya ntiwiyizi. Muri Bibiliya ntiwiyizi. Ishusho Bibiliya yamuhaye. Bibiliya yamuhaye ishusho ngo wewe ni chumvi rumisi. Sasa tulikumbuka. Ndavuga kamere zitanu Imana yashingiyeho kugira ngo ibwira abigishwa ko ari umuntu. Kamere zitanu z'Imana. Iya mbere, ntakinanira Imana. Iyo niyo kamere ya mbere Imana yashingiyeho na Yesu yashingiyeho kugira ngo ashire imitekerereze mizima n'ipica n'ishusho mu buzima bw'abigishwa. Bumve ko bataraba ahubwo n'umuntu. Imana ntakinanira. Takinanira naje mushije rugira kuri akariri ndakurushije ariko naje aza politikara niko kariri musanza ataraza ariko ufate mikoro uwumva utwuzi basi tushaka. Kamere ya mbere Imana Yesu yashingiyeho kugira ngo ahindura imitekerereze y'abigishwa kuba umuntu. Ntibiyumve nk'abandi bavuye i Galilaya, abandi bavuye Yerusalemu, abandi bavuye i Kaperinaumu. Ashaka kubigisha kugira ngo ahindure imitekerereze yabo ntibakomeze kwitwa bavuye iriya mu cyaro, ahubwo baba umuntu. Ashingira kuri kamere ya mbere. Ntakinanira. Abana no bahindura umuntu. Amen. Ntakinanira Imana. Kamere ya kabiri Imana na Yesu bari bashingiyeho guhindura imitekerereze y'itorero kugira ngo itorero ribeho rifite iyi pica, ribeho rizi ko muri iyi shusho ari yabo. Imana yacu ni nyabwenge. Imana ni nyabwenge. Elimu yake iwatoa jasho. Unishini kwa yabu. Elokela. Imana ni nyabwenge. Ninde wari mw'ijuru Imana? Ninde mubaga bikawuriremo? Ufite ubwo bwenge? Imana ni nyabwenge. Urebe kila cyose tuzatureba tugahumeka. Wagiye kumupima ugipimisha intambwe ze. Sa imwe gusa ndamupimye wajuru. Ariko Imana ni nyabwenge. Utera haleluya. Haleluya. Imana ni nyabwenge. Kanda wa irarema ngiragize ikirere cyose kiri atatu twabonye mu mibunda no mu minembwe niriya kwa Banyabuhoro iwanyu hari Irundu hari iwacu yashitse ku Imana. Iwanyu haresha. Urundu hari iwacu. Iwanyu haresha. Umikara birashitse iwanyu. Uzikirere kiwanyu. Iwanyu. Muri Nyarushoka. Murebe kiriya kirere cyose n'iki Rwanda, n'iki Kampala, n'iki Nairobi, kuriyaga no muri Amerika nabo niko baza bakibonaga nabo tikigira indi shusho n'iri yimwe gusa Yesu yagihaye. Mvuye kwa ubwenge bw'Imana ngo buje kugera kino kirere cyose bikoresha intambwe gusa. Muvuge ko Imana ni nyabwenge, niyo mpamvu yarishingiye kuri iri jambo kugira ngo abigishwa baryumve. Mwewe haleluya. Nicho Yesu yarashingiyeho kubera ko Imana ni nyabwenge. Kwa sasa ya dunia maguri kama ya
yameandikwa yaliyokuwa faida nayahesabu kama hasara. Nimehesabika kwa damu yake mtetezi, jina langu limeandikwa kwenye kitabu cha uzima. Sikiliza dunia, ujue kama mimi si wako. Sikiliza dunia, ujue kama mimi si wako. ubwenge bw'Imana utekereza ukuntu buzamufata akana ukuntu kaza kinjira mu nda ya nyina karangiza kakabaho kakavamo gafite amatwi, gafite amaso, gafite amaboko, gafite amazuru, gafite akanwa, kazakarya, gafite amaguru, byose kakama gaturumbuka mu nda ya nyina kose n'amagufwa. Ariko murebe undi Imana izibumbira umuntu mu wundi muntu. Nolero nitubumbe mu izina rya Yesu. amaze niyo Mana niyo nanirwa kubungabunga icyo kibazo ufite yo kinanirwa. Imana ya Israeli, Mungu wa Israeli aliyeziumba mbingu na nchi, Bwana wa majeshi, icyo nicyo yarishingiye kugira ngo ihindure imitekerereze y'itorero kuba umwe. Kamere ya gatatu yavuga ngo Imana ijambo ndarikunda, Imana ntizibesha. Oya hino Imana ntizibesha, Imana ntizibesha, Imana ntizibesha. Imana ntizibesha. Icyo yabwiye itorero nicyo kigomba kuba cyo. Mpamvu kitaba cyo itorero ryariyobewe mu byo Yesu yavuze. Imana ntizibesha. Kamere y'Imana ntizibesha. Icyo yavuze, niba Bibiliya yavuze ngo mwebwe muri umunyu w'isi, mpamvu itorero n'abizera bagahinduka kuba umunyu w'isi, ntibazi icyo Yesu yabavuzeho. Mwari bagabo ntibizi mu byanditswe byera, kuko icyo Imana yahumetse hano muri iki gitabo ni ijambo Imana idashobora kuresha. Iyo ni kamere ya Kristo n'Imana. Byari Imana yarishingiye kugira ngo ivuge ngo wewe niba waranize uri umunyu w'isi. Kamere ya kangahe? Kamere ya kane nayo w'Imana ngo ntizihinduka. Wivuge ngo iri jambo navuze ngo muri umuntu ngo bihindutseho ngo cyari ikinyoma ngo bizoshoboka. Imana ntizihinduka kucyo yavuze. Haiwezi kabadili sema ndiyo hindura ijambo tibiba. Niba yaravuze ngo muri umuntu, impamvu mutanzi ko muri umuntu ntimurimenya muco Imana yavuze. Iyo mushaka umuntu muvuge ngo amen. Akana kongeye kagwara kandi habuze ukamukanura. Ukamukanura. Kanisa ryaza n'ibibazo ukamuriruka. Muvuge ngo amen. Amen. Ngo yatwita yatangira gukoroka ukamugurura. Nigatuza. Processus yafatiye ukamuriruka. Iyo amenye igihe yaciyemo.
Imana yo mu misozi, niyo Mana yo mu kibaya, iberaho sitaremwe, iyo Mana niyo turi kumwe, niyo Mana itigeze iremwa kandi ntizagira iherezo, nayo ubwayo yisanze uyu munsi iyo turi kumwe, mubwire ibireye umutima nubwo bavuga ngo ngorera Yesu arazuba, mubwire cyabangaje mu mutima mubwire mubwizeye Yesu arazuba. Haleluya! Imana ntihinduka, Imana ntihinduka, Imana ntihinduka, eloka Imana ntihinduka, shangunda ngonda Imana ntihinduka, alaritini fite poroteneza fite Imana ntihinduka. Kamera ya gatanu dukomeze. Amen. Amen. Sio turashaka kuvuga. Ndavuga icyo Imana yari ishingiyeho kugira ngo ihindure imitekerereze y'abantu b'itorero bizeye Umwami Yesu nk'umunyu. Ibintu birikaza biba ibijavu kandi Yesu yaravuze ngo muri wo kubirunga bikayoba. Je l'ai pas qu'on passe la bénédiction. Abwigibesha Ijambo yavuze, abwigibesha ntigiteshuka. Ijambo yavuze, ntabwikibesha ntigiteshuka. Ijambo yavuze, abwigibesha ntigiteshuka. ntabwikibesha ntigiteshuka. Ijambo yavuze. Infiniment. Icyo Yesu yavuze ubigishwa nicyo yavuze no kuri wowe umaze kumwizera. Ayo makuru ugomba kuyamenya, iyo ni message yawe, nibwo buzima Yesu yamuhaye, niyo shusho Yesu yakugize. Abwigibesha ntabwikibesha ntigiteshuka. Ijambo yavuze, ntabwikibesha ntigiteshuka. Ijambo yavuze, ntabwikibesha ntigiteshuka. Ijambo yavuze, ntabwikibesha ntigiteshuka. Ijambo yavuze, ntabwikibesha ntigiteshuka. Ijambo yavuze. Imana ibaha umugisha. Kamera ya gatanu. Imana ntizipfa. Icyo yari ishingiye kubwira abigishwa ngo umuntu nuko yari izi itazipfa. Ngo nipfa ngo bazatekereze ngo ijambo yavuze ntiryosohora. Geraldine niko yari. We kita yaravuze ngo Imana ntiyashizweho n'amato. Ngo we ngo ubwo manda ya
itonde gutaha mana rizita shaka kureka badabada amasaha turaga zataha ureke mabwire iyo twaje gusenga iyo twizeye ndipfa ni kuki mushakira umuzira wapfuye oya oya umuremyi yasutse akamaro k'umunyu naka nalolela mumvuze utuntu mongela ngani umunyu ugira uwuhe mumaro Kristo kamaro ka mbere k'umunyu umunyu uzurinda ibintu ngo bitangirika umunyu ugira imbaraga ugira ubudahangarwa bwo kurinda ibintu ngo bidapfa bitangirika ubuzima bw'umukristo wizeye Yesu urimo n'ijambo ry'Imana n'imbaraga z'umwuka we wizera gupfa no kuzuka kwe arimo imbaraga zo kurinda ibintu ngo ntibishangirike yego Tima o pipe porte. umupasiteri wizeye Yesu Aho urimo imbaraga za Bibiliya pipa akaba umunyamwuka mirasire. bazoke maze kuvuga abantu baryohe Amen. Pastor urimo imbaraga z'ijambo ry'Imana akaba umunyamwuka akizera gupfa no kuzuka kwa Yesu ntabivuge nk'ikinyamurenge akabivuga nk'ubutumwa bwiza bwa Yesu semeni ya Imana izimubika mu imbaraga zo kurinda ibintu byiza nibo bapasiteri bashobora guhagarara imbere y'iteraniro bakavuga ngo iyi ndwara yamugiye nihagarara kamihagarara kamusi abantu bagiye gusenga bara abantu bagiye gusenga kamasa abantu bagiye kuzinira ikigirwamana umugabo wizeye mu byanditswe uzi icyo ibyanditswe bimuvugaho wuzuye umwuka wera abantu baje gusenga ibigirwamana niho nari ngeze akababwira ngo mwisobanure abemeye gukorera imana z'ibigirwamana muje kurwanya n'abemeye gukorera imana ya Isiraheli muje kurwanya Yohana abantu bakisobanura gute yarangize agahinduka ngo mwebwe n'umusaruro rwanyu mwakurikiye ibitari imana ubutaka ni buramo izindi mana zose ikinyoma cyuzuye gusa izindi mana zose ikinyoma cyuzuye umunyu agaciro ka kabiri umunyu ugira fayida ugira agaciro ko kuryosha ibintu uzurinda ibintu ntibyangirike zanasubira kandi ukaryosha ibintu ubuzima bw'umukirisitu ni ukuryosha ibintu si ukuzana ibintu ngo birure ni ukuzana uburyo bw'ikanisa kuzana utamu utamu wa Yesu umuntu ugira akamaro ko kuryosha ibintu iyo umunsi twizeye umwami Yesu twakiriye uburyohe kandi ubwo bwo tugomba kubuha n'abandi kubera ko wakiriye Yesu winjira mu nzu y'umuntu ibintu byose bikaba bigira amahoro bikaryoha ibyari ko bibura bikaba bitaryoha kabaryoha so imbaraga z'umuntu agaciro k'umuntu agaciro k'ubukirisitu
Bwana sifiwe. Ni msomo. Ijambo ry'Imana riri mu mutima wawe uzubaho ufite amahoro kandi ayo mahoro ukayahesha n'abandi. Ukagira amahoro, ayo mahoro nawe ukayahesha abandi bakabaho neza kubera ko Imana hari icyo yakoze mu buzima bwawe. Kugira umunyu kandi ni ugutanga kubaho warahindutse kuba umwigishwa wa Yesu. Abigishwa ba Yesu uko bari bangana bose Yesu yari yarababitse mu ijambo ry'umuntu bari ubuzima bw'umuntu kuko ntibari kuja kubwiriza isi batahindutse umuntu. Yesu amaze kubona ko neza wamekolea tu yarababwiye ngo enendeni uri wewe ngende sasa muje mu isi muje kwamamaza ubutumwa bwiza muvuge Yesu mwahindutse umuntu. Bagenda ku isi hose agera ahantu mugenda bacamo amatsinda akavuga ngo sinshaka ko mugenda muri 20 babiri so babayumbe bahindutse umuntu bagahindura akasara babiri gusa babayumbe bahindutse umuntu babiri gusa bahindutse umuntu bagahindura Afrika. Imana ndikeneye benshi ikeneye abahindutse umuntu gusa baje kuryohera isi n'imiryango ibibazo mu miryango. Amen. Umuntu uzubikwa he? Uyu tuwaye tuvuga uyu uzubikwa he? Nasoza Dawudi yaravuze ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima wawe kugira ngo utazagucumura. Umuntu ntuzubikwa mu kanwa, umuntu ntuzubikwa mu bitekerezo, umuntu ntuzubikwa mu mahuzu, umuntu ntuzubikwa mu gakunga. Ijambo ry'Imana rizaribikwa mu mutima wawe. Umuntu wese wabitse umuntu mu mutima ariko ijambo ry'Imana ahora n'imbaraga agasimba bakamwibaza wese wowe ngo ko atazasaza ngo katazananye bakamutega iminsi ya misi ukayirenga ugakomeza ugasimba. Kubera ko Imana yagize ibindi bintu ishira muri twebwe by'imbaraga. Umuntu kandi umuntu ugira ubudahangarwa, umuntu ubaho wigenga uzo urye ari mwinshi urebe itangazo zo kubaho. Umuntu nta bisimba byo kuza kuvogera umunyuri ntibikunda nta mapepo ntibishoboka hari rwose udapfundikiye inkoko. Inyama zasizwe umuntu zizazibona umuntu wakomeretse bazamushiraho umuntu amaraso agahagarara batamuteye imiti basoza bazakomereka kandi bamurashe icobo kimagu mukaba muza n'umunyo mukaba murundamo azapfa kumakurira nyine aha yabona umugabo wawe murya ariko amaraso agakama agahagarara. Ibibazo ubushobozi ugira uzawushira mu mboga urunga imboga kabiri uzohereza umugabo ibishimbo waruze inshuro zibiri azobikumena mu maso aza kubita kubona urabita ngo wicaye uyu ngo nikicaye umukuranga kandi yihangana yaurya naratangaye ejo bundi koresha ubushakashatsi bw'aya magambo nasanze isukari habe n'ubwo urya 50 kilo y'isukari kibogira inyota kibogira inyota habe n'ubwo wozana ikiro cyose ukakicanya ukakirumanga kigasha habe n'agapusa kangana gutya k'inyota ntako wobona kora kumuntu gatoya uryeho wumva ukuntu igitangaza kikoci cy'inyota uzawahagira elolela akarobo
uzumwa ibintu bakaroba kumwe ngo mwe n'ibishusha ngo niyo dusha urwego amen ejo urakoze icyo gitabo isukari y'ibiri yari nyinshi isigenda ikistoka ikiyibika mu mubiri iza yibika kagira ibihumba ijana igafata igaceka kabuma wasuka diyi kabuma wasuka diyi kabuma mu gihe gitoya utakagira ugenda acika indege abantu batavuga kandi kuri wacu usisiko yabaye gacha bamujana kwa muganga bafite isukari wari isukari nyinshi isukari ndiyo guha amahoro yo kuryohera kwiba ariko ndiyo guha amahoro mu mubiri ariko umunyu iyo uriye umunyu uriya muziki dukina kidutera ibijuyo calcium n'umunyu uri gusohora ibintu mu mubiri w'umuntu uri gusohora umwanda mu mubiri w'umuntu kugira ngo umubiri w'umuntu umererwe neza uhumeke neza ariko isukari tiyoguha muzore abantu bazabyina mukabona hano bazi inshuro zibiri zitatu ntibabiri ibyuya nk'ibibaye muzo barebe neza isukari niyo nyinshi umuntu utazubira ibyuya muzomusengera kuriya ni isukari yarapfutse bantu musa mubona bakonje mu ikanisa kuriya kabibazeho ntimukabibaze agasukari kabaye kenshi kuriya harakonje ariko nimuzona mubona abantu b'abanyabyuya b'abanyamusiteka bazureke b'abanyamusitanga bamucungaje hano intoki zazimera kuriya umuntu waba warakoreye ukaba mwinshi ukaruha ugafata n'ibice by'intoki intoki zihimbaza imana zigacuranga ntizimenye ko zazikora kubera umunyu wabaye mwinshi ariko imana